kerpati ke player bagi badan lang masubha na ay tin tapti ti nga kerpat dia baro ki badan lang hangi akpor bisi ga sinyang bat subha ban priang buram i tak ba in ya tapti lang baro te kenek por ngan ai ban ai ki kret dia kaban kong ngas ngobot itu ya pi bagi pajba kedong ngatang ki itu yang aku mutau baro kiong kertang jonga tadi baro barding lengdok marsilong Renado barit ukurang ukena kilang kemi kilang kepa ki officer ki babu ki set khot yang ada baro tinggal snodon bot bani kendo wat pi hakane kapor kadai lengba jong imadu sondar ibalong wei na kiri rong ba apo jong kena kadong katang ubala ay bentay nga bangin ya don lang mati hakane kapor namar ba umlapor nakidaw kibomlak bumlakian ngalan unong ilekay nado kasnam khat khandai spa prapuar na kalaban nung ilekay football berngadai unong mare ubat tebit pa hakata kapor bat ngalayon sipun ki certificate nakibabun teligi games badai nakasak kabangangadon ngayon ikakam sarkar hapo ka sports department tinga pensulur ya pi kisamla kilong kemi kilong pa ki hep ki barit baka sak kaba pipidon omday ban penle no ayaka omday tang kibriu ki bastat banyo kam sarkar henrewat ki babidru ki yo ya kam sarkar ada kidan kasap dengan syukum tutang kawai ya kano kakam idan kam ya kinong ilam bat kita kinong ilam kidai banlong kinong ilam ki basisa da kabapuram naswakman hakane kapor bang no ilam mujong pi uday officer rang ba henrewat haka jinglang kerdan officer udang ilam ya pi hadu kaneka kelimat dengan suruh singain banong ba habadan kibriu lane kirurang ba jong kadong katang wat laki de ki officer hele ki sim ni kaneka kam na kabanta karoy kapar jong kadong katang ga jongi dengan ka jing kentu ko bakam kam crowd sisu ba on day tang ya kaneka cricket bangin kentil ya kisamla jong kadong katang hengi de ban sailot ya ki kenja items lane ki events ki bodon hapo jong kadong katang ga jongi bangin la ban sei ya ki breu hala ki jong kisap berkata kan penroy kan pensan ya ki breu ki jongi haka kamai kakaji ka jongki kasarkar ka ayang iya kanega SRWP kapasong dor hadu Artlur Sanfolak akacisnyam ka ayang iya ka ISY Dikli kapasong dor hadu Arlak Sanfolak akacisnyam ka ayang iya ka ISCDP katakan ay Arlak Sanfolak akacisnyam Kairo yang iya kan dekat DTFM P kepada Arlak Sanpo Hajar Cisnem Kairo yang kipajba jong kadongatan ya ka CRRP kabasyong dor Sanlak berkairo ya ka skim kepada ka CMR FDF kabasyong dor hadu Sanlak hadu sekolah dikine baru khat ini ki program kim day di fix skim tutup baik tak nidan ya kena kapisa kabakhat lai klur lai pun nyolak Sanpo Hajar akacisnya atau ngitip ni amikta kasarkar ka ay yang iya kena kaskim lembak kinong mikmat ki jongi ba kita kena ki program kim de ki fix kim ki ba omlong pon ay
La kano ke skim. La dau tau nong mikmat ujongi. Ula ban le. La ban pediang itu. Lem ong batang kita kibala ban nan kami kena ke skim la saya baro ya kano ke skim la ban le. La dau nong mikmat ule. Kena jang-jang kinong mikmat ujongi. Ham tam di sport lele game juga cemat.